Ngikubekele ngokumukela ku-channel igama ku-Pastor Uningi ngibuya ngokuyithoba nganza kwethu ngibonge nje ithuba ngibonge ukulonda ngathi uNkulunkulu wherever la ukhona khona nje ubusabukele angakulonda akubusise akuvikele ukona kokufisayo impilweni uNkulunkulu akulethe njengoba kunjalo ngathi uNkulunkulu angavula iminyango ngathi uNkulunkulu angaphumelelisa konke okuthintayo kuphenduka igolide kungathi inkinga nenhlupheko ezikukhungathe njengamanje zingasuka phezulu impilo yakho imithandazo engathi ngiyafinyelela kuNkulunkulu lo osuke uyikhuleka kodwa ngiyafisa ukuthi sazi ukuthi futhi nanoma besingakakhuleki uma sidlinza ngoNkulunkulu uNkulunkulu uyawazi nithi uNkulunkulu ubone ekujuleni kwenhliziyo zethu uNkulunkulu wazi imicabango yethu wazi ngisho inwele zethu ukuthi zingakho so wazi imicabango wazi nesikufunayo wazi izifiso zethu okwethu ukudlinza ngezwi laNkulunkulu kwethu ukudlinza ngoNkulunkulu bese uNkulunkulu elethe impendulo singakaceli ngoba liyasho neBhayibheli ukuthi ngisho singakaceli sisakhuluma ubese esizwa esiphendula futhi kodwa ke asikhulume ngamaphupho la ukuthi mawuphupha mhlawumbe kungenze kube uphupho ubona mhlawumbe imfene noma kubona izimfene ziyakuhleka lolu kuphawu osuke lusho ukuthi kukhona abantu abakholisayo empilweni funda ke la uJona 1 John chapter 3 verse 7 ithi little children let no one deceive you whoever practices righteousness is righteous as he is righteous kanti umuphupho ubona imfene noma imfene zikujaha lolu ke uphawu osuke lulubi nosuke lukhombisa ukuthi ufuna phansi phezulu abathakathi noma ke kunabantu abakume ngeyigadlo njengamanje empilweni funa uJeremiah chapter 1 verse 19 ithi they will fight against you but will not overcome you for I'm with you and will rescue you declares the Lord kanti ke la sikhuluma ukuthi uma kwenzeka mhlawumbe uphupha la ubona ke izinja zakho nje ozifuyile lolu ke uPaul losuke lusho kwethembeka nokuba nabantu abathembekile ngaphinde lisho isibindi ngaphinde lisho uthando nokusondelana nabantu abaqotho nabamnene funda ku Romans 12 verse 10 let you love each other like the members of your family be the best at showing honor to each other kanti ke la uma kwenzeka mhlawumbe uphupha ubona izinja zomunye umuntu zikukhonkotha ziphinde zikudabele mhlawumbe ingubo zakho zokugqoka lolu uphawu lube nolokuqwesa ngabantu abakhuluma kabi lingaphinde liqwese ngabantu abafuna mhlawumbe ukwehlisa isithunzi emphakathini funa ke la uLuka 6 verse 22 ithi ke blessed are you when people hate you, when they exclude you and insult you and reject your name as evil because of Son of Man. Kanti uma kwenzeka uphupha ubona izinja zikukhonkotha zikuphuce nokudla usakudla lolu uphawu luqwesa ukuthi kumele ke uqaphele mhlawumbe izitha zakho zifuna ukukuphuca lokho ophila ngako empilweni kungasho ukuthi kunabantu osondelene nabo kodwa abazama ngakho konke okusemandla lokuphuca iqatha emlonyeni funda ke la uJames chapter 3 verse 16 ithi ke for where jealousy and selfish ambition exist there will be disorder in every vile practices kanti ke la uma ukwenzeka uphupha udla bese kuqhamuka inje kubelesela ngokukhonkotha ithule emva kuba usuyiphe lokhu kudla osukudla lolu upha olusho ukuthi qaphela noma ke lindela kuzoba nomuntu omaziyo osondelene nawe ozokufundekela ukuthi umnikeze imali noma afune ithuluzi lakho ngenkani futhi angeke azeke athule noma kuyeke ungakamnikezi Romans 12 verse 21 ithi do not be overcome by evil but overcome evil with good kanti umuphupho ubona ke noma uzwa inje hlaba omkholongwane lolu uphawu lube nolusuke luvama ukubika ingozi ezayo lingasho mhlophe nezigadlo ezimbi esuke zibhekise kuwo kwesinye isikhathi ngaphinde kusho ukuthi ungahle ulandelwa amashwa esikhathini esizayo Psalms 37 verse 1 to 3 do not fret because of evil doers nor be anxious of workers of iniquity for they shall soon be cut down like grass and wither as green herb kanti umuphupho ubona izinja zilwa zodwa lolu phawu ulubi nokuqwayisa ukuthi ke kumele uqaphele uzungezwe abantu abangalungile noma nabangani imbumbulu futhi ngisho ukuthi ngenze kunomlingano ongathembekile njengamanje uma ukuthi umuntu osebudlelaneni noma umuntu osuke eshadile Timothy wesibili chapter 2 verse 23-24 uthi ke don't have anything to do with foolish and stupid arguments because you know they produce quarrels and the Lord's servant must not be quarrelsome must be kind to everyone able to teach
and not resentful. Kanti-ke uma uphupha la ulahlekelwe yinja futhi-ke uyicinga kepha mhlawumbe ungayitholi, sekuwuphawu selusho ukuthi angeke mhlawumbe uphumelele kuloko usuke ukwenza empilweni, noma uzolahlekelwa yinto eyigugu noma umuntu mhlawumbe omkhonzile oyigugu kuwena. Futhi angeze kwaba lula mhlawumbe ukuthi-ke lobo budlelwano mawusho ukuphazamiseka ubudlelwano phakathi kwakho nomuntu othile, ngeke kwaba lula mhlawumbe ukuthi lobo budlelwano ukwazi ukubulungisa nokuvuselela phakathi kwenu nalowo muntu loyo, phakathi kwakho nalowo muntu loyo. Funda la Luke 6 verse 27 to 28. But I say unto you which hear, love your enemies, do good to them which hate you, bless them that curse you, and pray for them which despitefully use you. Kanti-ke asibambe lapho-ke ingosi, kodwa nakanjani siyathembisa ukuthi sokwazi ukuthi siqhubeke la sibuye siphendule lapho esiphendule khona okwamanje kuNkulunkulu, usise uNkulunkulu athembe.